ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯏꯄꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯕꯥꯕꯨꯆꯥꯟ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯆꯤꯔꯥꯎ ꯎꯠꯁꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23 ꯏꯉꯥꯒꯤ 39 ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯦꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯆꯠꯆꯈ꯭ꯔꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯅꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯂꯩꯃꯄꯣꯛꯄꯝ ꯁꯤꯗꯥꯔꯊ Masanupa, Thobal Athopam, Mayai Lekai. Block Development Officer, Imphal West, CD Block, Haurang Sabal, Notice Asina Maram Oiduna Khanganzari Madudi. Imphal West 1, CD Block, Haurang Sabal, CD Block na GP Singi PMAYG gi program Makhada first priority gi list da yaubi riba beneficiary singna lakliba tang 15 dagi June gi tang 13 amadi pung 13 dagi pung 3 fawbagi manungda office ta check tawbiningba amashung yengbiningba pumna magna yengbiraba yagani SD Block Development Officer Imphal West CD Block Haurang Sabal. Newly opened EBMU Girls Hostel address Lampel Sana Kaitel. ISTV की डिस्कशन और में टाइम सिंह वो आहार मदद तराम नौशरी मसी एक ने पुजले टॉपिक ऐसे मरुइना मणिपुर की लोन अमदी ये ऐसी कर्म फिल्म दिल ले रिबा अदुगा कम हाइन तो दुना मसी चौकन अब होनर बा जाती मगी फ्रू मगी मगी लोन अम चन्ने भी है बसी अम मरुइबा अदुगुम्बा अमनी अदुना हौजिक ले रिबा मणिपुर की लोन की स्टेटस मये की स्टेटस थी कमाइने ले रही है बदो मणिपुर प्रजा म्याम दा पुन्ना खमन न पांदम दा मसी एक ने पुजरकनी अदुगुम्बा टॉपिक असिदा अखोई तोन बा पैनलिस्ट अहुम लेंगसिम दुना अखोई स्टूडियो ले रे आन बदा है ये थंगमद ले रिबसना अखोई ओजा TS Babul Chalmite, President Milal, Zabuham, the Taramushiri. Aduga, Matanga, May Sambadal Bashina, Dr. L. Mahavir Singh, Director, Language Planning and Implementation, Government of Manipuri, Pamus Taramushiri, Aduga, Matai Tangam, Dr. Jacob Romes, Expert Member, Language and Mite Make, Expert Committee, Government of Manipuri, Zabu Taramushiri. Ayan Bada, Mahabi de Laxige, the Maruina Housit Lady Bakwe. तसेंग ना इहाल लंबदा कोई डायरेक्टरेट लेरम दबजु लोन के बा डायरेक्टरेट म लेरकतना ngasi yam chong na khoi loan amadi make se khona ba yam na sound khone biri hawje khoi manipuri loan ki status si karam pham de leire na khanbiyo jan hujik leire se akhoi ge manipuri loan si nepal suba schedule da sallaba anumba modern indian languages singi manung da amani an hujik bokta loan kuni thoi modern indian languages saidna akhoi ge bharat sarkar na recognize torba adumba अकोगी मेजर लैंग्वेजेस से अकोना चाम का कुनिथोई नि भारत तो लेरिसे अदन चाम कुनिथोई लेरिसी की मनुंगदा अमुक अकोगी कुनिथोई खंगत पदा मणिपुरी लैंग्वेज से यावरिबनी अदन मसी स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज नि अदुगा माकी लिटरेरी ट्रेडिशन अमदी असांग ब ट्रेस बैक तोरो मागी यामना इतिहास अचौबा मग सागोन न लेरबा अचौबा अदुंबा फुरुप अमगी अदुंबा स्पीच कम्युनिटी अमन सिनरिबा अचौबा लोन अमनी अदन मसी की मतंगदा अकोना मनपुर सरकार ना अचौबा मियेंग आदि अचौबा मागी रेस्पॉन्सिबिलिटी मगलोना डेवलपमेंटल प्रोग्राम कया अदुगा मागी preservation and promotional activities kaya akoina adumba paikhatna ledri so far akoi hojik director se hangra matungda karam ba area singdan hena trust torga trust area ona to bidaga karam ba je paikali bage director se hangra matungdagi hoji fawda jan su kar tabigre tuan ba awareness program phangba main agenda oina kari je paikali pidigi maruina akoi inkhale iba singda loan ji khangan na ba aduga to pa syllabus ta kari hapna singba kari thodang lo bi sin tham मसी अखोना लैंग्वेज प्लानिंग है नत्रगा लैंग्वेज इंजीनियरिंग कोबा अखोगी तोंगानबा माई फील्ड में लई मदुगी एप्लीकेशन से अखोना सिजनरगा माकी मणिपुरी लोन सिगी मागी
corpus planning the magi structural oiba magi lady machak maral mathum se masi sakhot hanba amadi magi season nariba extent of uses magi sinabagi chang hingat hanragi dawta magi ani da ekoi honari adra ahan bada ekoi leitaba pot kayama magi aidi ekoi manipuri se ekoi ahan bada director hangdri da leramba manipuri phibam se magi educational sector da mana lermi se class 10 standard phokida ekoi tamna like edi textbook puthokwa habadi medium of instruction amadi medium of examination anida sinarga lermani adu aikoina upgrade tawduna 11 12 ki standard da amadi graduate level da karida madu purakpa yana bidamukta maki textbook production da nuaina ba aikogi tawda yadaba mathawa moina terminology building madu terminology semaga aiko uniform terminology amagi makhada aikogi subject wise gil oina loin mo ekoi textbook puthok ko irak pa manipuri medium da so that ekoi na graduate level bok ta yam drabada ekoi target se tawba aduga madu mayam du ekoi manipuri medium da history bo oiro political science bo oiro physics bo oiro chemistry bo oiro manipuri medium da loin thaba aduga loina na leiri ba ekoi civil service examination ekoi gi npsc na lobo oiro UPSC na lobo ero masida loin mai koi manipuri medium da loin thaba ekoi gi bar sarkar na pirbo hoji modern indian languages the piriba facilities hai ekoi achieve to bangam dri phangam deba ado because of this lack of ekoi gi material sanction maram boidana ado material sanction ekoi develop to no kon honori number 1 number 2 dana magi status da ekoi leri se ekoi state official language were number 1 number 2 da ekoi se modern indian languages na hoji scheduled language were number 3 da ekoi yam wang ba ekoi amat tangai ra ba hai tare civil award da ekoi Bharat Ratna khwai wang ba padma bhushan adu da mathang unang lawa sumaina ekoi khwai wang ba status sam lei ribo ekoi bharat da ekoi regional languages singi kari noi bu classical language ase adna classical language gi status sida ekoi na phangna bidam ta madum su ekoi na sanction ba hauri adna mamang da masigi tongan ba ekoi gi awang ba committee semna manipur sarkar na masigi gi proposal ma asi ministry of culture da ekoi gi culture ministry da india government da ekoi masi propose laga madu phangada bani madu gi moi gi approval phanga ba matung da madu ekoi gi concern oi ba hoji ki manipuri language planning and implementation hai department se masina hoji ti ekoi na masi phajana yamno well organized oi ba ekoi gi yamna committee amagi makhada amadi tongan magi kanu da ekoi gi culture gi oro anthropology gi oro history gi oro aduna archaeological or madu film and literature gi or mayam se kon teamwork amam masi shemaga ekoi na badane well prepared to ba ekoi gi proposal masala ga masi ekoi achieve to ga have ekoi gi hoji amtanga target ni makata na tongan don ba sigi laksege da ai milal gi president jo ibiri ba khoi tama babul sal da laksege to maru na khoi milan na ji babuda so far namna kanna honna bi rak pidagi haji khoi class 10 ding handok tuna tuan ba class 10 phau pura hoji miti mek tam ba hore at the same time masi be ba ge duga tuan ba sai udana thambi ge du mai na khoi gi like sing si science ki or history ki or like sing si khoi gi loan on thong na kanna honna re hoji milan na haji kanna honna bi re si maru na karam ba thodang lo bi ra kanna honna bi ne thambi khoi ji milana luxury ba thodang si manipur da leiriba lol si khoi even saibota lol si khoi migi khoi lol si chau khota ba lol thanga da khoi music are music dum tharamba khoi adi mahuta khoi lol si leita bra samya da khoi olindare du su didike su akraman togre kai si khoi landa kre haina khoi lol si mangtharak ba khoi saibota khoi ye lol si khoi mayek sinare mayek sina su lol si mayek lol si tongan ni ana mayek si muthara badi khoi khunai sida khoi mayek si khunai ma mutat ke le bai jati mutat ke dim lol lu mayek to han mutat pa darkar hoy khunai mi hinga di mayek lol do han kan darkar hoy aduna ne khoi UN ona February kuntare sibu kunmatwe sibu international murder day na khoi malim sin thungna pangthui bise aduna khoi lol si khoi yamaro ni sina nabagi khoi tangai phadaba di ke do chu on do ISTB wo chu na impact wo so khoi lol si mangthare be lol si kamdong na kanchige haidi aikona mayek tu di khoi oji kalo yore khoi ye 2018 ni college standard yo khrani ado lol ri sina dana mayek tu sumya khoi lol si mangthare pa mande khoi signboard wo ro everything khuni makta ngang bu do ro khoi asai mawang re haji gi do khoi ge akraman to kriga ja khoi lol da khoi landa kre ka ni sinaba akaswani phal ka ja akaswani si tukuk piraga warinda khoi ye hauji numindang pung tare makhai tare
कोई नलिनी देवी ने पाव पाजरी स्वांतों ना मणिपुर द पाव पाजरी स्वांतों ना कोई आकाशवाणी इम्फाल गाय से कोई लोल सी कोई यारी के देखो ये लोन्यान जी लोग थोड़ा लोल से कोई सीने डबल लोल हाई देखो ये साइमोन ने सिंबल मैं आमा कुछ सीने डर ले रहे कोई तो लोल ले तो बदुदी इंटरनेशनल सिंबल लगी वाई भी है बा कानून ले बनी ना लेते दी मैं फुक पुनरी वाइनरी लेरी वो पोट सीने दना कोई ये अतोपा लोन सीने बच्चे कोई मिलाना कोई मशीन बदिया कोई तौदर बगी खुनाई सिदा अमसुंग कोई ये बलेम सिदा कोई लोल से सकता न बा कोई सार्वो थोड़ा लग्जरी लोइना कोई ये मणिपुर में पाने ले रही बा कोई ये म्यूजिंग असी कोई मिटे लोल असी खांगन बा अमसुंग मई असी तंबी बदरकार हो लोइना कोई ये ग्रास रूट तगी होना कोई ये अंगलवाड़ी और क्रेश हो कोई लेरीबा के नुसे कोई ये मिटे लोल असी कोई कनो खांगन बा अमा दरकार हो अदु लोइना कोई ये जिक लेरीबा मिलान गी कोई ये चंगसलिबा खुंथांग असिदि मणिपुर दा लेरीबा कोई ये हाइहौद्रबा खंगहौद्रबा समना दा कोई ये करिमता कोई सिदैदा कोई ये अतोपा कनो दिखादो मिटे लोल अम सिमिटे मिक्स ददी कोई खंगहौद्रबा मसे कोई न फ्री ऑफ कॉस्ट लाइ कोई मिपुम तिंगा खमिना नबगी थौदांग असि मिलान ngasi वलौदुना चंगसलै लोइना मिलान मखाताना अमुसुमोय कोई एमपीएससी ना समंग हाइबिगिबदो लौरिबा एग्जाम खुदिमक्ता अखोई बहारिबा कैलोसिन लौबिनबगिदमक्ता अखोई अकन कोई वखलों से कोई थमजरी लोइना कोई ये ममांग ओजा वैकेंसी लेरिबसी अखोई मसी लोल अमसुंग मयकी सिदनतना कोई ये सरकार ना कोई तसेंग मसीदैदा कोई ओजा लौनबगिदमक्ता ममांगी गवर्नमेंट आया पिदना कोई टीचरबिलिटी टेस्ट पांथोकरे अदो असम ददि हारिबसे ओजा जी अखोई स्टेट के ओइबा पोडिना स्टेट की कैबिनेट ngam लौखरे अदो मणिपुर दसु हारिबा सप्लीमेंटरी अखोई ये कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट सिंगी की लक्तगी अखोई ये गवर्नमेंट की हांगिबा स्कूल सिंगी अखोई ये वैकेंसी लेरिबसिंग से मसी अथुबदा लविनबगी अखोई मसी मिनिस्टर की लेवल दा हाजिनबा अखोई थौरांग तौजै लोइना अखोई ये हौजे हौजे लेमाइसदा लेरिबा कोई बिपुम तिंगा खमिनाजी हाइरगसु अखोई मसीदैदा कोई अवेयरनेस समसंगी कोई अवेयरनेस से अखोई ये लम लमदा अखोई ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दा अखोई ये पना हांगतोक्तना हारिबसी खंगनबगी पांदमदा मिलाना ngasi boba leptana chakhelai bakada na milan sula chagi aduga hoi oja kano selection bidis romesu maruna expert member ni language and maitai me expert committee gi oja nga sai oja ma abi takpi re aduga oja babul san takpi re manipur gi loan gi status si kamaina leiribage hoji almost milan na suyama chokonna hona na balon jikona re aduga oja ma abi takpi re masi tuan tuan ba khoi even tuan tuan me leiriba subject sing asi koi outsobo committee sim na masi ithokna bo hona bagi post ko na kanno hona ni oja gi ba mieng da karam film de leiri na khanbini मसी साई ओजम भाभी ना हाई बमतमना खरा समझनदना हाई होगी तो उन्हें जिन्ना सुनदा ओजा बाबूजा से किस हाई होगा मसी अखोई ngasi मिटे लोन है ने खंगरी से मसी तोंगान बा मणिपुर दा लेरिबा कांगलेपाक मणिपुर से लेरिबा फुरुप मयाम सिंग असिदगी मतमदुगी लाइवे खबा हलमन सिंगसिना तासल लगा सेबम बने असी दी मिटे लोन है नरबा अदुगा मणिपुरी लोन है रु खंगरी से मागी स्टेटस से इंटरनेशनल लैंग्वेज निमसे मतलब दी मिटे लोन गांगरी से जिन है खंगरी दुंगाई बांग्लादेश दंगांगी म्यांमार दंगांगी यूके दंगांगी यूएसए दंगांगी कैनेडा दंगांगी फिलीपींस दंगांगी अदुना मसे अखोइना मसा मथंदा लेजबा ngamdaba फिल्म अमा लाखिबदगी मसिदी अखोइ मिदै खक्तिगि ओइबा यामने पेटपा लोन अमा दंना उहिबने अदा मासी अखोइ नंदा सांगाई फेस्टिवल चप मतमदा उखुलगी लेनोसिदा कैथेलदा मिटेल लंज पकन ngangi Shiroi festival sorry Shiroi festival yang pajana mitel lंज फाउनो लोल ओए फुरुप अमागा कांग अमागा मसी मिटे लोनसी अखोई माले मुलेमाई दिगी सियन बे यादबा लोन अमा ओएसे अखोई हौजिकी सिरोई फेस्टिवल जब नै खंगम अदुना मागी स्टेटस से मसी इंटरनेशनल लैंग्वेज की थाकते लै मरमदी फिल्म फेस्टिवल दा मिटे लोनगी फिल्म फेस्टिवल से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यावबो फंगनि बसने अमना मासी यूपीएससी दा
mahiroi singna mitai lon si optional paper khak lo ban natna UPSC da hiram pan makse Manipuri thai sociology Manipuri thabi political science Manipuri thabi history Manipuri thabi physics Manipuri thabi chemistry Manipuri thab loi thabi tobu aikoina horen UPSC na hakum matamda hai ri basinga se na koina prekha si maitilon da physics se maitilon thage di noi madugi machal chun leirabra sociology se thage di leirabra translation tawdana puthobra hakum matamda madugi pakum piba ngamde base masigi wane adu maitilon di auji khoi oja mahabira jo haibigi tasembadi international ki thak level lol haibasi ma yam confirm to bopone masi khoi leigraba professor Nauria Sa jawbase magi special kan hairame khoi matunda madumaki film dadi khangudabani na international language ni ga hairisibo kana international language oidero ga pum khalubase auji khoi na lol system masigi thau ama oina thangai sengna sakhor na khonra pum matandadi Bangladesh ta masigi journal pongi adegi kano da Canada dagi khoi profit ga magi sharing warning journal phone of honori aduna hari basi ekoni ya box na international language hai basi ma asima ya make senge hari amana UPSC MPSC se Manipuri gi da thaba yare hai basi ma ai maktana discuss tawdana puthok segi base masing ni phu hum du shure masing joji adi MCS MPS adi finance service junior MCS section officer adagi khoi anu phau ri critidas Haridas guys moi Manipuri ngaptani adu moi si ahamada Manipuri si moi tham ngamoi khalam base khoi ga honaraba matandadi yam laina thokuse adu halaki UPSC gi moi phau tabi wani adu ga out of 500 to 300 phangi adu 275 280 yam wang phange adu nai khoi gi IS kumba IPS kumba elect UPSC gi phangi ali mitilon se masi tangai patana oi thabi tangai patabe lei amana khoi gi phau lon hai base sing tam puru ama phang ni hai basima metelon se yam sing na ko hoji lei mi sing khang ngami amana kudong thiri di hoji mapalam gi mi sing sina lamdam masida khoi gi magi sagol kangji wari thirakpa umang lai harau gi wari thirakpa sangai wari thirakpa siroli gi wari thirakpa matam sida koina makoi da foreigner sing sida no yanam da du masing se khang gi hardi sagol kangji khang gi hai tardi metelon se hana tamba tai na moi hai base moidi foreigners sing di gamai to ki moidi ngasi dagi hera tamba hoge hai adubu lamda masi sida Korea tambam lei Manipur sida Japanese language tambam lei Myanmar tambam lei Chinese tambam bau lei kana go masing adubu maite lon tambam se Manipuri lol tambam ji ngasi bau ba gomero Manipur su hangbide Manipur University se Central University all of su mode su Manipuri lol haibidi language tambam se literature nati ko ko literature Manipuri lol department hange harga loina mo Manipuri lol tambam nati to ana jina khambi dini language tambam mai si to an ba magi lab nung yaw tana madu gi magi ya technical lo poram khak Manipur government su hangbide adu Manipur University su hangbide adu atopa organization sing na su restart torbo body sing na su Manipuri lol sibu magi certificate course diploma course degree natra mapalam dei lak pa singsina tamjana bagi bapam se pide masi khoi khoi level thiu ne yam phajaba si makhala ting da zara mes ki makhala ting da ya ma bila chige loan ge har kan da hujuk si achouba khoi gi chamam na ba ma khoi praja da dum leini miyam da dum leini any newspaper do ro amaga banan gi spelling matang si oja kana na lep kani banan si khoi amana aka yorga igni amana yawdun ibiga achouba isum si masi sarkar gi oiba chapchaba masi gi channel on channel masi ma legni haiba leiba na dagana hauji fawda so far akhoi gi Manipuri lol si khoi ni pan su se no chankre adubu atopa maduga chak manana chamina ko loan sing akhoi currency no ti yawre khoi hauji Manipur gi di yaw phang de le swai matang sa da kari no kai le bi gem thami ibona hangbiri si wang ani ni ahan ba wang dana banan gi hairga akhona khumbaya basi ani ni amana bangla gi writing system da ibagi banan gi mongama aduga amana akhoi huji 12 folk loidra graduation gi thakta la iba mitai me ki banan gi mongama aduna banan gi matang sida akhona tawbasi
Bangla make ai han haijage Bangla make se hujikti Manipur Official Language Act 1979 gi matung ina Manipuri language means Meitei Ron written in Bangla script and yaudi adra until and unless we amend the act adra officially di hujik Bangla make se oidi baneba amaromda adung matung ina hujik Bangla gi banam da akoina uniform oidaba myam lei masih hujik mo takpi ba saba here sokar bodang iba yawi sokar bo akar iba yawi taseng badi akoi gi leba ki hona bini akoi opa saba akangai saba yam lei ba yam particularly in the area of so called asagi educated way and have a scholar and have a sin kara kitsu hele akangai yam saba se aduna moi sing sil leram dringai da akoi halam sing da akoi gi darbar darbu orsu aduga saita bersiki orsu akoi ari matam da akoi banan gi yam na phajaba kanglo na bada moina yam section the proof lor ga phom ma like banan sab manami ko manada ba amata leram de akoi gi yam uniform amata leram mi ai banan gi matang de kenom haijage banan hai se masi phonetic transcription na te banan asi di speech writing kanoni akoi writing system ni writing system hai si magi conventional oiba magi portion kano se proportionality kano se yam yaw magi kano sang je adna arbitrary oiba yam yaw riba adna banan asum ba si karino haibu satnari ba aduna asum bane ba banan da akoi gi pronunciation ki matu ina banan tawdom na se summi akoi gi writing system the alphabetical writing system ni alphabetical writing system haibadi each and every speech sound segment singbu every character mam represent to haibane ba adu wergasu akoi gi sound system sidagi khara kano tawgane ba asai writing system na maram de kano haibu sound system is change taweba every decade every kano sida magi centuries the change tawni sound system sidi akoi ngang ba speech sound sidi sound system change taw khuding gi writing system sum change taw tar bordi asagi lairi ba magi treasure hai tare mai e riba magi record mayam je itat tatna ano kamu lagum singsina decipher tawum sakane ba khangoi ba ano lagum singsina aduna yamna madi itat tatna change taw ya de madana maram oidna English ki banam de psychology have the p in how ire adu p si darkar sunle lete psychology hai kan p to asi p si lok tho je nan lok tho ya de right have tam w r i t e university w ka do yaw do right and pa de na akona w si lok tho ya de masi akoina America ki congress na masi ya gi dram ne aham da akoi webster ki kari gi thor ko matam dictionary la kan da smasi sana da ba sound ma'am akoi gi banam de yaw lok tho je kan moina ya de akoi aso English ki treasure or akoi iri record ma'am se angang sin par ko matam da decipher tor mo ju war ni tiba kangro aduna adum digest no ma che na haibam leba aduna akoi na kai doge bo tomba har ko matam to okara adagi moibem bo akara tomba na haibam matam se akoi gi Manipuri language and the literature and akoi gi MU gi center ma kano che akoi gi genu center yan han hang ko matam hida oza sing linguistics ki kargi ta ko matam sum hor ko matam si deida tomba haib matam sida vowel se a na loidre ni a sida akar kai do ha pu no akar ya ru to okara moi bim bodang lo tomba saba sida sabana te sabani adna ba sida akar ya gum ni saban adwain to basing sina oza x ki oza y gen adugi makhada bana se ma masana asai mi sana dra le banam se moi gi scholar sing se thuai ba hore adu kam am sathi bano moi di oza oi ring moi makhada MPhil to ba de MA tai oza myam se oza aduna hai banam du indra di moi number phangoi do ri moi di adu oin ingre ba aduna satra sing duna mu oza mu oi re college sing da mu aduna multiply to re bana se aduna kharam na kare kharam na yaw to adai oza man yari bana oza babu yu man oza ningo me bana oza pichi thawam bana bana myam thor pudi sawotin dai akoi Manipur University link khalu ba adagi uji genu center lakibisina Manipur language gi yamna loin mukti kana ra uji banan gi matang yam kangkhong chai bam purakhe adai edition to this da mana kangkhong chai chap chaba sarkar gi sima chana gadang bini haiba gi lepe ya be khudong chaba le tabra ibn na koina tongan tong adu da gadi madugi potu da chana bada ai keno da supplement to ge ai da oza hai bi sep chumbe adu da hojiksi hoina Manipur gi magi language ki history ma lon gi magi puarim la pasida 1969 da government of Manipur na spelling standing committee sender masina akara bu yaudravati hasan da layen lawdamni na haiba spelling standing committee ma adu ni akara chama biji adu bu masimakchi makoi chana bara haibadi jisi tomran iba laising si akara yauti adigi moyang them gi Pandit Chandra Singh
na iba sima akari yaudi magi chap sama mete loni wahi kontoksi masista ta na phone ada hojiki aikoina hasan ta na halan ta jaiba wahi aroi ba anri sound da kudam ma hap ko pase masi kudong cha da basi sum kudong cha na bani haidana bana ari ma akari yaudi gidi mado anri sound ore halan ta hasan da mete mekta losu masi ore akari yaur kana oidre haibi ke nom khsana gi base masi na sum na kan di ima ibaga ama ibu sum problem lap adu ba hoji ti am nuai di aikoi mitai me ki di spelling standing committee mana oja ma bi show bi ri adu ga aikoi chap chap ba te rom lepre masi government of manipur na oja gazette notification thokre aduna school punamak adu ga college punamak tamadu sana ron hairabani na hoji ti kasu thoilokpa aruba mata litre ising iba matam sida talabe so igadra dande so igadra modei so igadra sadin ni ne ba so do igadra ise kasu problem litre sanni ba sida talabe so igadra dande so igadra modei so igadra kasu problem litre ai hojikti sa mari se mite meki samam dana singidore aduna class 10 gi akoina si yeng ba torba sida angang si sama da sama bi yar khadore maradi hanadi ising ai matam da talabe so iramdradi ising se magi bana lale kata bibido hoji madui problem leitre mite meki yam tible me lere to boitabu hoji ahoi oja ma bin jai biriba manipur official language act 1979 ge serial number 2 the yoriba clause f ta manipuri language means mitilon written in bengali script spoken by the majority of manipur population hariche masida written in bengali script hariche yam tuna manipur gamena masim amendment to unjange adu na traboi di hoji class 12 si pass tawdana college ke level la hoji first semester da june july da hodori che masida kena tawjari ba angang singa sina government da mana mama lone ijagi hai matam da ek tu maram morga miti wen ibiya roi dori adu idardi sangi akoina changjel aiba khongjang asigi khumang chawchen nabagi khonglo oirise palli si kain oye bo hoji ki official language action khonglo na bam oidore adu government of manipur da ina request tawjani madi manipur government 1979 the same ba official language act se masi fully implement of them ne maran di government gi institution adi government gi secretary bengali mitai loan na office ki proceeding even ikai masi mai thado ko them ne haiba official language act se yaur technical institute kumba technical department kumba medical department kumba natana dei punamakti khoi gi lol sin loi togi hai ne adu masi bawda aikoina manipuri lol mite lon chakholan je na di hairaga magi gpf ki thabani khangde suti ni bai thabani khangde tongba tamdi ingraji te ina bole aduga masida occasion da function da kaida government gi machinery singna government gi authority singna lawul masu mahak na ngasi bawda government gi note sheet amam da mite lon note sheet iram moy masi akhoi laibak thibane amana manipuri lol che masi soksa lai maramdi class 1 da ina 10 baw si subject punamak se miti lon loi khumi aiba adu mission school sing dadi angang sing da se civics history adu chemistry mathematics english natra dei bono se miti lon loi khumi abse mission school dadi karata hai bite angang sing miti lon khumi haisu moini ya hande adu di masi sakhot ba nate masi authority sing yam tuni engine bai tangai padab lei dagi mo chu lojere udang sai gi khoi gi loan chi nipan si bachid ro chalakan da khoi currency note yaw bangam de bagi maram factors se kari wori ke dum thambi da masih semai tahu ni, yang na pertinent web hai tari, yang mari lena ba, macam macam kang ni pun, kita tak tahu ingat tu hangge masih, concern web ba mengi ni orang tahu kena, tapi yang beri sini, asal ki nipan sebab saya lebih ngai, aku ki paisa ki bank note segi maning tang ba side back side na, mana ba aku ki loan terang ngas loan ba, loan terang matang sali, amu hapsel try pan sure try pan mari mah apa kuni thoi ni suul aja. Ada aku ki manipuri ki chal matam ahum chale konkani ne nepali ne manipuri ne ada 1992 sida chale august kunda ada yam thuna matam sida ahum maksida se tha bada ani se madi phajana promptly respond taw na abai na taw na hap khre konkani su yaw khre nepali su yaw khre laibak thi badi akoi manipuri yaw de ba yaw do maram se kaino matam sida manipuri mayek se akoi na mitai meg thani na haiba matang sida
lupa sama igadra adagi sama manga hagadra sama hagadra gaina मैम से खरखर सेक्रेटरी ता खन्ना बन नहीं ना बहुत रुकम मतम मजे द मिटे की थबक से ACRT की सेक्शन न पाए बो याम कन आई याम सेंग नहीं ता हाजरम ने मजम दी नाउ बोगे न ले किते थुक फरे कोई प्रॉम खोंग दे माना kan tom dil to bune adu yam kan na hona da file san da le ngai kan si da laibak thi budi 1980 da akoi mitai me expert committee na thagalak pa uski me kuntre da na khang na se approve to na sana ba educational institutions in the introduce to yaren sana ko matang si da madu bu ya da ba kamu pen da ba kharana akoi gi yam thuna akoi gi court satna madu gi against the masi chana ba yaroi si wali kholi expert yaw de khan de moi de to de ngode mapan yaw de han chu case ama tawbadagi madu subsidies oidna lay matang am oeba moi no jiki RBI na thar ko matam sidaida maro na particular matam taw case gi maro ba ekano sindi madugi lining mangi haba concept ibo chaw haba ani na tawbne ba mana petitioner oirga aduga tawbasina mabani gi si mapan dai kawraga ma expert yaw de khote mo ji committee member da aduna mar mo na heta nam fu da tawgi no fu mo gi so many explanations taw ta na har taw na honorable high court na ta na lebse 1996 ta moi do yagire aduna hanagi manipur government lepa hujiki kano se kuntre na khangna bse reaffirm tawe ba mo 1996 ta reaffirm taw dri marak tu ne ba sagi lami se ai subsidies oi ngai marak se masai da akoi somdagi moi kana thawno madu madi haido yadre ba RBI da copy se yor sai taw na akoi subsidies oi kan court case lai masi taw ya ro moi thaba ya ro taw khar taw na ru re ba because of that adun maram oi RBI case lai post akoi ba heng pasha ra pu ju kan taw madu na maram oi na to khare hat khare hujik lai status na hujik ki try pam du ki mathak tu da hujik si loan mari so hapsil la ni na hujik boro hamne santali aduna chingu me am hapkidna dogri ga hapsil budi hujik loan mari hap loan puri thoi su greba aduna hujik matam da akoi gi chief secretary or journal sing ko akoi saram le rami ma si matam gi chief minister aduna thadna RBI da hujik yam acho issue um da gi chatna hangreba RBI kamun kare hari hujik manipuri da nate chandri se manipuri da nate kano sida akoi gi lemo mari simu chandri kari gi no space ki problem sin maram moi na akoi hapta bani no du ko na consider taw ge aduma haiba da gi makhata na pose am ta chup chap ta leina leibane ade ma ozam ma bi habisida ai supplement to jing di adu su adu neba adu bu akoi lisam gi pamu robindro session judge orba adu ko magi aroi da human rights commission member oi gibse masi kan to kan masi thoy me oiba adain hangkan ozam ma bi habisi mathakta amadi ibungo akoina chali si lol ni mai ti yauti adu mai si di akoi gi state sina pham oi ba ma tha ga da bani adu kedo wi ya di ne pham oi hangkan da hoji gi official language ek si hoji wo emen do si okay manipur official language ek ta mite lon se bengali script ni i ga da bani hoji su akoi da noi gi mai ek tharo hai ka da bengali mai thab ta ba param ni ge no bu sum la kan da ko chi ma ko ni okay adun ki point thank you very much makata la sege marak sida khoi aten ma brem talum sege break mutung dam makata nam aten ma brem to minute Development Organization Andhra Kendra sahi kudi pakokuna lagiba tara suba Pineapple Festival NEC na sponsor toba buyer and sellers meet yorba stall makhal kaya na sarup yariba Pineapple Festival jagoi isai dance drama kaya na laiting muriba kiom kumai kumai ki sarkama oina Miss Pineapple Queen Contest 2017 thamjai festival asida Andhra Kendra ki class 10 amati 12 ki meritorious award yusuf sagadam Lakadori Bajun gi tang kunmanga dagi kumapan pawba Thambal Market Complex Poirok Park Nongkai da pangthok saragan Manipur da kiho mu thachariba Pineapple Farmers Singu Sugarbo oina aikhoi punna Pineapple Festival makum phansi asigma festival se manipur imani tang ko la mani festival asibu makum phan biu aina manipur ki site bil tawjari soidana lakpiu khorang na laijaram break ki mutung daram no usiri ai makhata na oja kanola sege babul chanda maroina milal gi su atuba role mani hoji loan chakona hona bada hoji ga sai thambigre lo si kamai dawna nipan su bada sedul challam su masi phawda sel me yaw bangam jigwe maram lo kadai phawda hi leiri ba si
मिलान लोन से फगन होना हजी तोान तोब अखोगी न्यूज पेपर्स हाँ हापमदू पोर्सन खर खर फ्रंट पेज हापौरे खर याम हापनबगी तक्सन लई ममांग सुवारी सनगी लई हजिसी अगांग अयामनदी अखोई लेबा हजी क्लास 8 9 10 तमपसिंगसी हेक मिलान लोन की खोंग चंखलक बौबदगी हजी हजिक लेबा न्यूज पेपर फोंगिबा अखोगी बेंगोली स्क्रिप्ट नईबसी वे पाबम थोकते वे केम खंगदे एट द सेम टाइम खबर सिसु मरांग कायना फंगबसु अंगांसिंग द पाबे कुदोंग साबसु फंगदे स्वाइसिददी लोन से हेना मेक से चखनबा मिलान करी करी तौनब होनबि ले थंबि अखोई हजे जे लाक्तोरिबा तांग 13 से अमजु अमसुंग गिलजी फमिनरगा हाना मिलान गा यानखिबा कोई फ्रंट पेज ता सरुख खरा हामनबु यानखिबसी अखोई वखलदा सुम सुम पाकथोरकनबा हाइबनी कोई सुम सुम पिक्सलकबोइना कोई उरकपसिदा कोई हारिबा अमजुगा गिलगा कोई पुने तांतरक तो फमिनगदोरी हारिबसिदा कोई फ्रंट पेज सिमदी पुराना मिते मेन ओइबिरबा अदुगा मिते मेन ओइरिबसी मनुंगी लेमाय अमदा पाबा थुक्तबा सिंगिदो मखोइना अथोप लोलदा बंगाली दा हापकेरा इंग्लिश दा हापकेरा अगर फ्रंट पेज मंदी होजि इंग्लिश की छात्र खुदिम महिरो खुदिमक से होजि बंगाली पाबा थोक्त्रे मामा बाबा अखोई इंग्लिश खबर लौ लो नत्र मिते मी खबर लौ हायु मतंग योक्सलाबनिना अदोगदे अखोई फ्रंट पेज दा कोई समना अखोई अयाम मरु ओइबो पाउसी हेक पाम द फ्रंट पेज पाए फ्रंट पेज पावने हि अखोई सिदे फ्रंट पेज दा पुरा मिते मेंगना तौबिनबगी अखोई ताक्त्रा तुक्सी अखोई हाइने जगेना अखोई अमजुने गिलने फमिनगनि मिलानगा अदो अखोई जि ममांग दा जाजिना हाबिगेबा अखोई ममांग दा अखोई सुम केस ले हाइना केस ते डिपेंड तबोमा अदु मणिपुर दे अखोई सरकार की गेजेट पौदा ओनर तौदबा अखोई तसंग दा मैतै मितै जे कनान सुमी कायने हजि पौदे ngangnaba सरकार न मैतै न पाग मितै न पागदबनि न सुमथुइबा गेजेट सिबौदा ओनर तौदबा अदु म लेबा म ओय कोई खुनाइ जे आना अखोई हारिबा 1996 ता रिसांग सिंग मतमदा 27 जे रिफॉर्म तौरे हाइना लौथोखरे अदुगी राय कॉपी ब फोंगे पोसी हौजिक फौदा जगह अमददी अखोई करिममदा अखोई दाकोंग ताय अखोई करम मयसे तमदोरिनो काना हाइबदु याउरी मदु यामना अखोई जिके मदु हाइनबगी मदु हाइनबम थोक्त्रबा मतमनि मरमदि 1979 अगस्त तरुक मेसी लेफनी सजागी मतमदा अदुदी सही जि साण ओरि पोसिदा अदक कुइदी अखोई हारिबा मेसी मिलानम सु मणिपुर द हिंगमिनरिबा अखोई खुदिमकी कोई थौना लिंजेन हारिबा कनोसी अखोई 2018 दे कॉलेज स्टैंडर्ड सी योक्सले अदा सी योक्सलपजिदा हारिबा कोई ममांग पनबिगिबा कोई समनादा कोई मपालमदिगी एक्सपर्ट को बगासी मपालमगी एक्सपर्ट सिंगना हलकपा पखुंजी अखोइदा अंगांगोना ताजबदा मिते मेके एक्सपर्ट मिते लिपक्ता लेगदमनिना हले कायना ताई यामी कायनिगाइनी मरमदि मपालमदी एक्सपर्ट पियो काइजे मरमदि साई मपालमदी एक्सपर्ट लांग मतमदा कोक से क्राइदे हौरेन हंग मतमदा पालंगी एक्सपर्ट ना सिंति कुमार सेतरजी नकल तम चमा खुंगम मोय हाइबनी लुपुंचलगा अदु तानि मिते मेके एक्सपर्ट मिते लिपक्ता लेगदबनी हारि पोसी सैजाना मेगले पे रिसागना हारि बसी रे फार्म तौरे लोसले अदु हुजिक लेबा स्टैंडर्ड सिददी मयाम से खन्नबन नाइदना अखोई हारि बसी नोई मिते मे कायना हारम बदो जिदी अखोइदा हाना फिल चलकपदा नोई दे मे तो कमाई तौरगे कायने मिते ने अखोइदा हंगपु यावे अदो नोई मिते मे हाइ माइ मसादु यावदुदोना अदुगी मतम नत्रबनिना हुजिकते ngoi sai खबर जी पूरा अखोई फ्रंट पेज में फोंबियो हाइबसी अखोई अमजोम सुंगिल दा हाइजरगे खल्ली मणिपुर लेबा टेस्ट बंगाली लेबा लाई खुदिमा ऑल खुदिमक से अखोई मिते मे तो ओंथोकनबगी पांदम जी मिलाना अखोई चंगजली अमसुं पाइखलकनी अदोगनि मिते मै अमसुं लोल जी हाइतब सुना यादमा मणिपुर मधु हाइरोय हारगदी तमोय हाइरोय हाबा मिदो पोयम चंजन योमो नंगना पाम स्टेटस सरखरो हाई पोसी हाइरोय हारबदी हाइबगी स्टेप पौला कोई चंगलक याई मिलाना हाइगी सागी रोल सागी मयक मणिपुर फोंग लो लेरिबा ओरिबा मणिपुर खुंदामिनरिबा फुरुपसा खुदिमगी अपुन मयनी हाई लेरिबा लोल से कोई खुदिमगना खमिनबा म दरकार होय मसिदा मिते मे हाइतादी मणिपुर मे हारगदी कोई कनागुम सिंगा तमनिंगनी मिते मे हाबिसे तमनिंदी हाय अदुगी पोतुदी हारिबा मिते लोल हाइबसे मणिपुर मे आइनो ओंथोक्तबा कायदा पामनबा लेरिबसिंगदुदी मिते मे एक्सपर्ट कमिटी नामा लेरिबसी ऑनरेबल ईएमना
chairman ogadabani lengin biriba mangi semidina kogi expert committee convener ogadabani matam digi modification tawwa haibudu di expert committee digi mathauni ade di asai spelling gi matang da chu expert committee ne spelling committee semdana sini judge oidoriba football sanada di marakta referee ma yawi central referee ma thamdori ji expert committee oidoribani maram ne expert committee ji yam chang law ma darkar oi koi milan khanjabda aduna koi milan gi mihut tharo haidra language department na koi milan mihut thajagre go mingi ju sangnai da basing puna toroga athuma tamda koi expert committee je link daraga di any question lakpada expert committee na khungudori ni atai no khumanga yade khumsu ngamoy ana hari basi lingaga di koi saman naba spelling gi oiro koi amagi oiro expert committee ji na koi spelling committee also samna da koi spelling to buda sai wada sin habi gi buda koi ni ne thakna basa mora sana basa sa mane adu pa buda di mi thakna basa ga mora sana basa ga mora sang sa lumi adu ani maksi koi atap lok thoga di khari yang ne mi ne thakna ba so hai ya poti atap yaudra di apo matamba mahau tangba tangma ngakani yung kupna i hakchang chen me i sap mane amana hakchang chen i dun lumme yung ko i lumme swai to na akoi leirami ba wahai adu oirom degi horaga mathang na kaidna sai da ma bi hai gi du yamna laina leirami adu ai pa saw yam na budagi posimai magi leijaba potu na apply tor ko degi posi ngau gi bane ha adu edi akoi hojik lei ba translate language department lama koi saung leirabani na ha leiram dun leirabani na awara pana singbasi tanabam othoknabo honabam saidi classical language agreement to boro hari bisi milanna laujabadani akoi pressure gumni in practical onthogadabadi hari ba language department jina practical onthokpirakada no ji oja aina keno jisa keno ko sengdok pong ko thamjini badi hoji miti misi yenari ga na sum hai bise masi ke su lektre di hoji ko ni spelling committee ma se misi board secondary na response ro sem bari masi ko oja ma bi linge mi bi yauri adu aiga matam du aina drop to jabni spelling rule se ade oja gangsia yauri oja gunindro university yauri ade to ba milan representative yaw to gi ne ba adu akoina confirm to ba numit akoina drop asi khana ba numit asi gi chairman ju oja ma bi kan ro ki babung jaljit na wai arke jaljit lengjin gi haidi side perski mana adu man na asidi yare adum sana ba to shi problem litre na adu idardi yam chaungna yenar mi se sai kunthra wa ga gudre gai tor bane ba adu bahujiti haiba mi pham du loi sur ga yawre adu no ga shu hujita masi yena bagi wa sidi ga shu lektre adu hayeng mana mai ki sum ta ba sina ma gi stand da yoro ganda sina si phai si khara chendok chendin gai na adu na yam kui ba research ki stage la ganda adu na wa ne du ki stage man sarkar gi na su la sin sida sa gi yena ba lai time su tambi de lon chi ko an kuni pale am de gi hapsan na ba de gi मैं यावरी वन जंगल लेवल वाई सी कोई कोई की यूएस की अगर अमेरिका की लोन हम दिलते हैं किसी डिक्शनरी हापी लाइक दिया माइंड तो उन्ना कोई कुनी पान देगी ट्राटे में हम सोच लगा ना लोन हम मये कम ले बादू उम्बा पुरुष हम ओइबा सेम तो चिन गाय नहीं ऐसे में थम देखे तो उधर लक्ष्य नहीं ना कोई की लोन ची हाइनर का है उधर थम भी के करम लोन बु समना अबदा कोई लेजदा वो पोज एरोप्लेन है कोई करी हाइग दगे काइनगा अदगी एरोप्लेन तापम सिने करी हाइग दगे कोई हवाई हितांग फम हाइदी गाने मैं सुम येनब लेरिब वटलिब मैम सिंगसे मसी वरोशिन म पुरंगनबदी होनब लेरिब कमाई तरो जम तम तजले ओ आई तेंतंग नै हाइजगे याम मरोय बे पोन हतनी इमो ताकपिदो अखोगी लोनियान है ताम पुथोरे अदना अखोजी यामना सेंगदब कोनसेंग ओइना लोनसेंग ओइन लेगदब नि लोनियान यावदबनि हाइगुंबा मसिदी लोन खुदी मुक्ता सिगी इहो मसिगी कनो से लोइन ले अदुगा हिंगिब लोन नमना अतोप लोन दगी पुदना लेबसु यादे मसि नेचर ऑफ लैंग्वेज ने अदना दरकार की मतुंगिना लोन खुदी मक्से यानजली पिथोक पिसिन से लोन की होनबि नेबा अखोई देम चत किनी मोइदे अखोई संग कनी खरा अददा अखोइना सीबा यांगै लोन मुटपा यांगै मियोंदे पुरोय दबने हाइबदि याम फजब कंसेप्ट नि तवदम नेबा अदु नतना अखोई दे लोन अमता मियोंदे वर्ड पुबे रो एवरी अखोई नेटिव लोय वाइ तौनी हाइबसि यादेबा मरम अखोई नेटिव नेना हाइबि सिंग से मतम अमदा बोरो हेता ओरमगनेबा अदे अखोई की नेटिव तो मीनसु नेटिव ओना बोरो ओना दुम सखिबा अदुनि अदु होजिक अखोइना तवजगदा थबक से आइना होजिकी तिनबेरि बताबि मी खुदि मकी मखमदा इबोगी थ्रू द आई हाइजगा एसटीबी की होजिकती मकोंग मरु पादना पंगलै लेरम बदु नत्रे
so long as our department has been established, adu orabadi kaidore akhona yamna systematically niyom chumna government gi thakta level da loan sigi Manipuri loan nate Manipuri loan di Manipur le riba tribal languages kuding maki akoi developmental program abadi magi mogi di kano khana su leba akoi khara pick loan sing sigi mogi sigi dana ba extinct to dana ba kadona ba madugi tuan legre adaga moisu major minor map sing adu loina mak sigi akoi issue kuding maki madu problem solve to no lebani na particularly ngasi ki topic ti Manipuri law ki oibani na ai Manipuri law ki matang dai haije ge Manipuri law se department have say me amagi individual property na teba mase it belongs to all the people of the state and it belongs to all the language speakers residing in the state and outside ko adu orabor di akoina masi puni moksida akoina yamna kanu tawgadabani akoina tawgadoriba mitai mek po ere sungare Manipuri loan language development gi boire khudi mang lak matam gi oibada huji akoina mitai mek si magi aikoi iseng sing na hai se beta mitai mek sida kunthra manga bo hairo kuntret bo hairo khangni se character di yam gore adu aikoi khangna ba tam ne ba sidai ason ba asoi ba nuai to loi le mitai me ai sida loin mai koi loin wok sina pare sina scientific gore loin phagra di international phonetic alphabet oira ane ba adu ma oiroi adu yana ro kara aikoi sila lang ga madu tawro pukhalai bani adai da kara gumra mai mapan sitha ore puya pa ngam ro kang bu mapan do hapsul di aikoi mek se indigenous or madi Brahmi dagi lakpo me oigrani aduna akhoi sonda classical language tana bada lona topa dagi puruba magi adum traditional kanol atopa dagi puruba oirbadi madu tobo yaroi ga criteria aduna pandana lehorani aduna akhoi madu so many things adu legre aduna mayam se akhoi na yamna systematically scientifically madu akhoi department sin chumna bo khona kani aduna hujik akhoi na tawriba stage si da hujik ki mitai meki upgradation amla ai hujik se hujik college level yaure aduna madu up to university level loin lakani adidi hujik mitai meki ahmada oda legidraba thukpraba oda akab hoina milal gi matam da tawbiram base mitai mek si chana lu khaktani ai koina mitai mek chana ba che kan ma khusana da chana ga do no ai khoi exhibition to mong da ai khoi sum dagi bangali mek lai na mitai mek to budi yaroi adra Manipur government hai badi chana je di one language one script adu tawro kan mong da tawgani ai khoi si kuthi da pata da kai loi ni yaw na bangla si lai gramina mitai mek si kamai introduce tawre madna kamai replace tawre ha ko da yam na kanam ta da sok ta bida ad makha ri tam na masida ai khoi ki phase manner da smaina upgrade ta holaga nongmati bangla mek si loi मान घर का कोई मिते में खक्ति वर अनोब ग्रोथ अमल तो खोसी गायन चिंग मैम से गवर्नमेंट कुम न खनर मतुंग पुथोक चर प्लान नेबा अदन हाइरो मैम सि मस इंप्लीमेंट तौर दो कोई डिपार्टमेंट सिना याम कन होना जगनी अदुग अखोई लेरिबा अखोई स्टेक होल्डर हाइबा तारे एनजीओ होइबा या स्कॉलर होइबा मैम से जॉइन हैंड मद तौर मद अमत तो तुम न मतोन तुम न मद मगो मुरु पान सकदबा अदन हाइरो मैम से दा kanam tagi akoina kanu leite paje yam fajaba system amada akoina loan gi to masala lekre banan gi oiro magi lexical item ki oiro mase leiriba uniform oida oiba ba loan akoina smoothly loan just like da hayoge matam lu chile ko hoziki odan habiri loan word loan ya je mase milan hairi sidi loina mak to mide loan ori sai benati akoi gi hana lejiram ba adugi mahutta atopa loan singi base masi ka ki wane milan haise aduna masi amri di mam ne khoi department se kari hai dege gai ba adai khoi maru khoi Manipur loan gi silak ba khoi gi loi tai ba sing si khoi mi oi ba samna da english sai ga hindi man hai re adu iron man hai re kana khoi gi mahei roi adagi sinthaloi gaina lei ru sing sigi chana kanglon sima phajana semaga si taraga di loi ta ga dabni haim sing wadagi adi lai ba khoi kanu haibra phamlan ba gai phamlan ba si chummi na taga lali haibagi tungan ton ba mayam su lei oja matam sem nuai da ni matam su loi sele aduna swais de ni khoi Manipur sarkar gi director so chobo role aduga leiba milal gi aduga leiba scholar singi a chobo role ama with media also seminar ganda sab sab si gi chana dum na taga di khoi leiba khabar suwai phong gi si amana ma ini phamlan ba si kai no amana mali ai na te su mayam chen eba mayam si lei na in kale ba ku gi angang sing da chobo pi ni oduna ba sum thong da khone min si hai ba ai last one to get da joge mite me che psychology hai na hai ba tar ga dine government of Manipur na SSA gi rusa gi RMS gi oja loganda mite me hai ba si logu tangai phate sima ai government Manipur request ho jage maram di class ti si pu matam da mite me ki background si phachana makhong sing yaw tam matam da yang wai ba ani ju point da hoi gi Manipur University da certificate course tamba yana midamukta milana sielaga
लोइनमक एकेडमिक काउंसिल एप्रूव तौरबने अद मसी हौजिक फाउसे अदुम तादन लई मजे अदु सर्टिफिकेट कोर्स की दी अखोगी ओजा आईएस खाइदेम मा भाई चांसलर ओइदा हौदोक बिरबने 10 days की सर्टिफिकेट कोर्स अखोई तौरे मदन मणिपुर यूनिवर्सिटी जेनरल सेक्रेटरी ओइ अदुगा अमुक अदुई मतुंगदसु अखोगी ओजा बिजोई ना भाई चांसलर ओइरिगदा सेंटर फॉर मणिपुर स्टडीज दा सर्टिफिकेट कोर्स मणिपुरी लोल मिते मेगी तौजेना इंट्रोड्यूस तौरबने इंप्लीमेंट तौंदबा अद हौजिसु कनोना मणिपुर यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल दा मिते मेकी सर्टिफिकेट कोर्स अमा इंट्रोड्यूस तौब यारे हाइदना एप्रूवल पीर लेबसे इंप्लीमेंट तौब ngam से मसी मरी लेनबो अथॉरिटी ना यूनिवर्सिटी नो पाइखा बिरबा अदगी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ना मिते मेकी ओजा से स्टेट की लव मतमदा होजि लिसिंग अमगा खरे हेना ओजा बाउचा को हागे हाइदना ताई मसी लव मतमदा मिते मे हाइब लौबिरगदी मसा एनसीटी की नॉर्म से असम दरी किसु जनरोइ दोरिबो मोइ टीडी पास तौब सिंग से लोइनमक हाप यादोरिबो डाइट याउद्रसु अदुना एखोइसु एजुकेशन हाइबसिटी स्टेट लिस्ट तसु यावी यूनियन लिस्ट तसु यावी मरद स्टेट लिस्ट की इंटरेस्ट तौरगा मरद ट्रस्ट तौबिरगा मिते मे हाइबो जाखरा हापिरगदी सुरुजुदना एखोइगी तुंगी लाइबक से असुम खोंथा हम लाखने हाइब था नोजे थैंक यू वेरी मच ओजा रमेश अदुगा ओजा महावीर अदुगा ओजा बाबुचान थैंक यू वेरी मच ngasi ISTV discussion so yabuna ngasi gidi ISTV sanok chaba discussion hour matanga sedre sinjare meng tabir bi singbu amuka na khurem jablo na kaina na bi athni jare